tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpa-refill kan, Henry Lakay. Naibusmot gaya mong tinanungta. Ewan, inton madamdam ba? Susan bakit? Day nawaw, apay nga inton madamdam apay laeng, kat makain-inuma kaun, amumay nagbara ti panawon. Ay, mabit lang ah. Tasaan pa yan alpas ti basbasa ka libro. Makauray ka kadi mabakat. Ituloy muntaw kalpasan ti panagpa-refill mau. Mala, isaganam nga raw ta water jug tay pa-refill ka. Punasam anasayaat. Tama nga no nakataptapok tumanag. Nakababain may. Tumakder ka nga ruditan na. Ewan ko naklang nga rudan. Anya lakit di mo tan bakit? Anya ti panakit-kitam kanya kaya. Sa daw? Ay nawaw, apay ada kayo tinang bagkat iti danumyo, nanang. Kasadaw kat busy mo't ni tatang mo ijay balay. Anya ti aramiden ni tatang aya. Apay asan nga iso ti ibaon niyo. At damanen libro abas-basaan na. Anya? Bayamon ni tatang mo. Kas jay mo't at talaga day chay. Ay saan ang mabalin, nanang? Ni tatang kuma ati mga ramit iti day tata na pigpigsa. Noor-urayak ni tatang yaw ay awan latam mo kanakaw. Mabanugak mag amang idubli-dublay no dagduma. Muto yan ta water jug, ta itulod ko, nanang. Ay saan na nakaw? Kabaila kong da itaw. Amangan mo't no kumaro ti an-an na yan niyo. Saan mo't siguraw? Nasaysaya at matlaang no siyak ti mangisangput ijay balay. Bareng makarik na mo't tinalaing nga amayaw. Una yan bakit? Kunak mo ta siya kung timangi pa-refill itidanom ta. Ay aglisi ka man itidalan kaw. Ay, muto yan, tatulugan ka. Siya kung timangi sirek. Ay nawaw, kabailak. Kat no madlaw marigatan ka na. Ay no talaga ka. Napan ka kumaadagos idiimbaon ka. Ngam saan mag inuray mo nga insangput ka dito'y balay. Sa ita, feeling concern ka kanuman. Ni bakit may... Ay aglisi ka ko nanay. Di ka man pasalsali di tadalan ka. Taad-adda marurutak ka. Agpakada akong bakit? Mapan ko iwayway tinuang ta. Mapan ka laeng San amasapul nga agpakada ka. Ay, nawaw. Asawa ka bakit? Siyempre, agpakada akad ka. Tanuan mo at tinapanak. Aging ka diita, kanasakit tinakam mo kanya. Pag-aasi ba, di mo dadaulan tal daw ko. Ha? Ay, suri gaminan, Ulitak manang, agrobwat ka no adda papanam. Papansin ka launay mo. I love you. Agrobuat akong bakit? Makaparurod ka. Apa yan? Mariginalain. Naan ano tahusyo? Tinagbat na nga, Rod, pare Henry. Isumalagay ang mga wanti danom adumano ni Jabalay. Nakita man. Day taniaw, hindi pa'y kalman nga wan danom may. Tagayam, adamot tenang tagbat iti hosmay. Ada ka diti nalamalastico. Awang nga, Rod. Jak mo ekspektaran at tinagbat dagayam. Iso adjakon ang itugot iti lastikaw. Ay, mabiit lang nga raw. Tabangirwarak. Dalakala nga tarimaanan day ka no adalastiko. Ay alamang nga ron, paray. Agyaman aklaunay ititulong mao. Hitay pa'y ngagsarsarita da Henry kong chinalay.
Anya nga tamot ti pagsarsaritaan da. Nagmayat pa'y ti isam da iti tunggal maysa. Ay nawaw, madiday to yan na mapaspasama ka. Nananay, agturong ni Henry itayan ka. Ay, aging dadalaw sa. Tapno di na madlaw at igaraw dati bambantaya. Ay, Susan, bakit? Mag-erwar ka ba ni Tilastikaw? Anuam ti lastiko aya? Ha? Di mo ka di nakita ni Jenalyn itirwar, bakit? Ay nawaw, ti kayat ko amaamuan. Kanuan niya ti pangusaram iti lastiko adaw dawatam. Aday ta ka di. Ay, tarimaanan mi ti host da Jenalyn na natagbat. Anya? Tulunga ka, takaasimit. Iti kalman ka dupay, ngawan ti danumda. No sabali at tao, alisto ka naman. Yapaw, papansin na talaga. Anya ti ko ng bakit? Ay kukwam tinangag mo. No kasapulam tilastikaw, mapan ka iti budiga. Na. Adoy jay, di ka manaktak, takas makita mo, ado tar aramidaw. Haday ka, Mari Jenalyn. Natarimaanan ti Hosyo at tinagbat dagiti luko. Ay na, agyaman na klaunay, paray. Ay, awan na yaman na. Nakabaybayan kayo mag, para husla ang titarimaan ninyo. Nalpasan, Mari Susan. Malagayam, apay anak katakder kayo pay lang ditaw. Si ka Henry, apay adi ka mapan iti papanam. Ay, mapanan bakit? Di ka kadi agugungit. At dati susi iti sigod apang iduldulinan ta. Ay, no kasta. Rumwar ka ba ka? Wag, at dalakad ko ita. Ay, nawaw. Sa dino. Sana masapul amaamuam. Na. Ay, nawaw ka. Malay na kaun. Si ka mo, Ginalyn. Agawid ka. Jack magustuhan ti kasta lipstick mo. Na. Nakapuspos kulmag. Agkape ka pa'y nanang. Ramanam ti tinapay aginatang ti manugang mo. Awan ganas ko nga agkape anak ko. Ay nawaw. Apay mat nanang. Saan akape ti gagarak? At dalaang kayat ko asaludsudan kun ka anak ko. Anya day ta nanang. Sa dino nga tati mabalin a paggatangan iti lipstick. An-anwan nyo ti lipstick nanang. Ikit usar ka, anya kumapay. Ne, itaman pa'y. Igatangan naktuma, kaya't ko tay nalabaga. Tauray adayo ak napintasaklat. O sige, igatangan kayo. Inton agpasentro ak nanang. Ay, nawaw. Apay, an-anom ti lipstick iti drawer mo bakit? Diyak pa'y mat nakita nag-lipstick ka. Saan ko ako day talakay? Impagatang laang ni nanang kanyak. Ay, no kasta. Aglip-lipstick magaya man ni nanang ita. Diyak amo ano anya tinapampanunot ni nanang. Diyak pa'y nakita nag-lipstick ni nanang bakit? Day tamot lang ti pakasdawak lakay. Amangan mat no dati mapaspasamak iti unag ti pagtaangan da. Kat di tay amaw bakit? Day tamot ti adday ti panunot ko lakay. Kasaritak tuman nga agpaiso ni nanang no umay tumanan. Simangpet ka di ti order ko a lipstick. Ay, vi anak ka. Si Mang Puten nanang. Ay, nawaw, kita ak mananak ka. Mabit lang nanang alaag iti shoulder bag ko. An-anom tinalabaga a lipstick nanang. Aramatek tapno pumintasak man mat. Ay nawaw. Ita bakit kayo? Sayo mapanunot ti kasta nanang? Diyak mat ipalubos aday di Jenalyn lang tinapintas dito lugar taya. Diyak mat ipalubos Anya? Ay nawaw. Naka-lipstick ka mat Mari Susan. Anya ko maitaken ka no nakalipstick ka. Ay, bagbagay mo launa, tinalabaga a lipstick, Maray. Ay talaga, sa anak mo't nga agpaba kanya. Agpaabak. Saan mo't akumpetensya ti panag-lipstick, Maray? Di ko nam siguro. Kadyak nakita ti panag-isum mo iti asawa. Idi na minsan. Papansin ka launay mo't iti asawa. Anya ti ko na, Maray?
Nanya tinangag mo di saw. Ay na, di ka maawatan, mare. Awang matyam mo kadakas nga inaramid ko tapno guraan nakakasta. Naa? Mapan ka lang gumatang. Gam nakapuspos ko ti lipstick mo, baka? Apay kit di asaan, kat bagbagay ko mag... Ay, nawaw. Ay, at puno ka man kanyak bakit? At dan samat nakain labam dita. Isuakas na ka. Saan ka mat nga lipstick, iti kay? Anya ko maitakan ka. Hey, abagan mat numay sa kadagiti karo ba tayo? Ti purpurmaam dita. Si Kalaang ay at dakarbangan na nga agpapansin, Henry. Kabalak mo't Hey, di ka bawatan bakit? Awam matyam mo kadakas ngay naramid ko. agin di mo kapailang dita. Sa bagay, kasta kayo matalalakay. Nalaing kayo amang ilemang ite kalukwan yaw. Agyaman naklaunay iti panangitulod mo iti irek abi nga ikaw pare Teodoraw. Agan anad ka nang runa ka rumabeeng. Hey, unay kan bakay. Hadak lang dito'y balay. Apay, aday tapay lang Teodoro. Tinangi pabagkata, bitibingay mo nga iri. Soma, tinagboluntaryaw. Di ka payagyaman ta dati mayat at tumulong kanyak. Jakon imbagakan ka, taamangan no awan mutlaang ti oras ma. Sapay nakapuspos ko, ta lipstick mo. Kurso na dam samit, day ta at Teodoro. Tinulungan naklaang kastanti bagham. Ay nawaw, madanagan ak matan, itingas tagar aramidem baka. Anya ko matipagdanagam. Una, tanagpaitulod ka pa'y lang, iti sa bali a lalaki. Naasyan nga rujay tao kanya. Kanya ti kayat mo aya. Bagkatag ti may sasako nga iray. Ay nasana ka sa tikayat ko sa wun. May lagayam. Nagadwa drama mo. Anya ti kagarayo, tatang. Ay, agpatulong akbankin ka, ay bi anak ko. Anya ti may tulong ko, tatang. Ay, madanagan naklaw na yan anak ka. Ay nawaw. Anya ti pakadanagan, tatang. Madlaw ko nga may, nagpapapintas mo ni nanang mo. Agramat pa yan iti lipstick. Anya ko maitano agpapintas ni nanang, tatang. Eh, madanagan na. Tabangan no at dati purpurmaan na sa bali dita. No maminsan tupay. Kata dati karuba abang itultulod iti karga na ijabalay. Kas kumay di na minsan. Amo na nga awan ti aramidag. Gimda jay pailaang mata Teodoro. Tinangi pabagkatan na itirik. Bakit kanlakay kayon ka ni nanang, tatang? Iti anya ko maaga pong agpaaram pailaang ni nanang ngay. Ay dati amo tayo ngay. Kasi nagpaaram ni nanang yu iti sa bali. Natulugan na kanak ko. Kasaritan ba ni nanang mao? Anday takay man ako na akong tatang. Mangrugi kayo manan. Bakutan ni nanang. Iti anya makagapo nga agpaaram pailaang ngay. Anya ti may imbaga ni tatang bakit? May nagkid daw iti tulong lakay. Tulong? Wen, madanagan ka nung amin. Ne, anya law na iti pagdanagan na. Wen tagpapapintas ka nung matan ni nanang. Madanagan no agpaaram ni nanang iti sabale. Dahil talaeng gayam. Ay, una yan dagita alakay kan bakit? Naku nampay lakay. Ipakat daman ng tiki na OA da. Imay ni tatang dito'y balay di na minsan, nanang. Ay nawaw, anya ti imay na imbaga. Agpatpatulong nga rod, nanang. Ay nawaw, apay kano kaadamot ti makan ije balay. Sa bali at ulong ti kasapulan na, nanang. Anya manag. Agpatpatulong kanya. Tay pagarup na nga agpaaram kayo kano iti sa bali. Isong agpapapintas kayo. Kurang pa'y data. Saan kaya maawatan, nanang? Quits lang Uray iso magkat papansin iti sa bali a babae. Amum kaday idi na minsan.
tinulungan na ni Mari Gina Lane amang tarimaan iti husda. Ngam idi siya. Ultimo ag parifail iti danaom kun mangbagkat iti irik. Awan, alis taw no sa bali at tao. Ngam no siyak nga asawa na. Ay awan, ti manam na bakun kwa na. Kinasaritam ka din ni nanang mo. Ay vi anak ka. Hanya ngay tiinbaganakan ka. Agselselos laang dayjay tatang. Anya? Kasanumat nga min. Di yo amo at tulungan. Ngam no sa bali at tao, alisto kayo. Iso aday ta, nagpatulong matanay ti sa bali at tao. Ay, day tati makagapo. Wan tatang, madlaw ko iti tono ti boses ni nanang ngagsilselos. Tinulungan nyo pa'y kano ni Nana Jaynalyn. Ayun, nanakaw. Isumat lagayam at tatang. Agselos basit dya bakit? Day talang gayam ti makagapo. Ay, alahin tut sumaruno. Amo kong tatamidag. No daduma, di mo ngamin may diretso ni nanang yung kanyak. May salaang ti may bagak kada kayo, tatang. Saan adakas ti tumulong iti sabali a tao? Ngam ununaan nyo kumaatulungan ni nanang. Tapno saan nga isupay a pagsilosan ken pagsakitan tinakam na. Uray asino mat nga asawa agsakit tinakam na no sabali a tao ti priority ti lakay na. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong iti padam a tao? Ngamsakbay a tumulong ka, ununa ampay kumati pamilya. Tapno saan nga isupay a pagsakitan tinakam ti mismo a kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay pa'y apag na Andres lakay. Apay aya. Ay, umadan iti kalay sa tikabsat ko. Ngam awan pa'y pulos ti makukwartamit. Apay, adabayadan nyo? Sandamot kiti adumaw dawad. Ngam pampanunutak lang ti kwarta nga aramaten tayo. No matendar tayo iti kasarda. Saan mat amasapul adakkel agatad ti may tugot lakay? Tinapatag kat ada pang regalo kan pagplete tayo. Mabalinan ti 5,000. Naa, uman anay ayamat ti 5,000. Mano kumaaya? Ay kat 15,000 kumaa. Ay nawaw, nagdakkel matan? Wen, tapno sigurado. Anyat amom ngay. Ang mga nagkasapulan tayo iti kwarta. Kabayatan ti kaadda tayo ijay. Agtipid tayo nga Narigat mo't no umutang tayo. Isupay manan ang mapampanunot. Siya kung tad panunot iti pamuspusan bakit? Kitaam tas saan manan akong kumpurmi agamit ti salsaldam dita. Ado ka di pa'y ti ipaaramid mo, Mari Lorna? Agparuot kan agpamula akpay mare. Apay ka de. Adang amin lakad minton umaya lawas, Mare. Kasarti kabsat nila kay ko. Manong aldaw yu ijay mare. Talo-al daw laang mutkit di Mare. Di urayan ka. Saan aras ti iparamid mo, Mare? Saan matkit de mare. Umatender kayo pa'y Ituloy tanto nagsubli kayo. Tapno makainanakak matlaang. Agyaman naklaunay tamawatan nak, Mare.
Anya ti aramiden ta ita, Mare. Ituloy ta ati aramiden ta idi kalman mare. Numalpas, rogyan tamutin ti agruot. Umunakan ta sumuro takto. Gumatang akpay iti merienda ta. Kung naklakit din o sino tinakamotor si Mangpet, si kamot kayang pari. Ang mga nuad dati kwartam dita, pare niko. Ay nawaw, an-anwam ti kwarta o pari. At da ngamin tilakad mi inton Lunes, kat kurang tikas on hand mi pare. Umutang ka pari. Saan pare? Isaldak ko mati motor ko. Anyo, Di ka madanagan. Ta saan mo't amabayag pare? Uray makabulan laang no isok. mano ti pangisaldam iti motor mo pari. 15,000 lang pare. 17,000 to. Ti sublikan ka. Agaramit tayo ti kasuratan, akalpasan ti makabulan, katagbayad kan. Ngun pare. Ay, agyaman naklaunay pare. Nalakakaamasit kan. No saan ka lang agayam? Saan ko nga awatan ti motor, nga isalsaldam? An-anwam ta motor ti kumpare, ni ko anak kaw. Insalda na dito, nanang. Anya? Diyak ko maumanugot, ngam kasapulan na kanumot nga binti kwarto, nanang. Nalakakala maasyan anak kaw. Sapay la kumatag tong palti kumpare, bititulagan niyaw. Adati kasuratan ngay naramit ko, nanang. Wan, adati kasuratan. Gamsigon ka na giti kalugaran tayaw. May sama day jay nga Andres ang narigat akasarsarita, no kwarta ti saritaan. Nagtalakak lang kan kwa na, takong parik mo, nanang. Ada kan kwa na, no dadaulan na, ti panagtalag ko kan kwa na. Ay nawaw, awan matan ti motor tayo lakay. Diyak matan makita. Di ka di madanagan bakit? Saan dati nakaw ti motor tayo? Ay nawaw, nang iparadaam nga rod. Iti ayan da pare niko bakit? Ay nawaw, apay nga da iti ayan ti kumparem da ita motor Ala, ito, kalpasan ti makabulan. Ang pudno ka man kanyak. Insaldam ka di ti motor tayo. Uwan bakit? Ay na, Andres aya. Saan ka di nga imbagakkan ka saan akong kumpormiti salsaldam? Kasapulan tayo nga rod ti kwarta bakit? Dahita ti bagbagakkan ka. Masapul adakkel agat at ti ibulsam no adda papanam. Di mo panunutan asikan tumat lang tagparikot no panagbabayadan. Naa, adamat ti motor ni Andres iti paraangan nyo, antikora. Ay na, insalda na ken kasinsin mo anikaw. Anya, ket no agdinamag dito'y lugar tayo ti style day nga Andres no adda ti gamit nga isaldana. Ay, anya nga minan ti masapul mo kaanakan. Umay ko lang itudtoy natin kada kayo ante. Ay na, nagadumot kaanakan. Nagalaam itinatang. Mula mikin nanang ante. Nabayag mo't nga minan idinaudi asim marungkar kayo iji balay. Kagagay ati ano si pakakumikuman na. Bisi ak mga min nga agar-aramin iti pigadan. Iso adya kun masagaw tiyag bulak baul. Nalpasan ti kasar ti kabsat mo lakay. Agawid tayon Inton bigatan bakit? Ay nawaw, kasano mo ti trabaho nga agunuray ngay? May saal daw lang mo't. Wen angam sayang ti maisal daw. Tapno makapag-relax ka mo't laang Ti bagamkit de, kayat mo ama ibus ti kwarta binulod mo, sakbay nga agawid ka. Arak tumanan ti papanan ti nabatbati a kwartam. Ay, italaang mo't bakit? Wen ngam adangarod pangalaam iti bayad mo. Siyak to ti agdiskarte. No siya, agawid akon. Umuna kamin nga agawid ka dagiti ubing. Adamat kit din ni nanang ang mga wir kadakwada no agtrabaho Ne, ay kat si ka no kasta ti planom. Di sige. Awan mo ti manglakpad kan ka. Maibagam ti kastaga puta adda pa'y kwarta nga igam mo. Ala gastos now, parikot later. Da kayo laang samot kadagiti ubing tinagawid, maray. Wen tasaan mo't akayat ni Andres ti agawid mare. Ada nga min igam na kwarta ket. Ayun, nadamag ko nga insalda na ti motor na iti kasinsin ko. Kasta nga rod mare,
17,000 ti bayadan na iti kasinsin mo. Ni, dakil mo't gayam. Un ata nagturad mat, mare. No kasta ngamin nga da papanan na, masapul adakkel agatad ti ibulsa na, uray saan mat akasapulan. Isuntumit lang ti agparikot no pa nagbabaya dun. Dahil tati ibagbagak ken kwa na. Ngam nagtangken ti ulo na, mare. Iso pa yan ti agdisdesisyon. Di nakpay mat saludsudan sakbay nga agdesisyon. Una yan ti kasta klase ti asawa, mare. Sakit ti ulo. Iso nga agdwa-dwa ang makiasawa. Ta mga numakatumpong ak itikaskin nila kay mo. Ay katlala ingam ti agpihili, amare. Tapno saan akas ka nila kay ko ti mapilim. Ada ka din swildom, ni ko anak kaw. Ne, an-anwam ti kwarta, nanang. Adalaan ko magatangag. Kurang ngamin ti ganansya kadagi ti pigada na lakok kahit. Sa anak pa yan nagsweldo. Nga madami ti urayak abayad ni Pari Andres, nanang. 17,000 na yay. Ay, wan. Makabulan ang tinsalda na ang motor na into no may alawas. O nanang, makabayad mo't siguro, ta makabulan mo't tinagtulagan mi. Sige. Ano sa klangan nga orayan ti bayad ti kumpare manakaw. Makabulan ng ti motor nga insaldam. Apay adi mo mapanalaan. Kurang nga rod ti kwartak bakit? Noan niya tinagtulagan nyo iti kumparem, agtungpal ka. Kahit anya nga rod ti maaramitak no kurang ti kwarta. Ay nawaw, saan ko naparikot dayta? Makauray mo't siguro ni pare Nico. Nagturad kan tumat nga umutang iti dakkel agatan. Masapul aya nga min adakkel ti kwarta nga ibulsam no kasta nga agbulakbul ka. Ay bakit? Amangan kid din no adda ti tangdan mo dita. Tabulodek pay. No addaman, igatang ko ti mausar dito'y balay. Apay nga minaginastos mo amin ti inutang mo. Manulaang matiplete tayo ah. Saan pa nga imabot iti 5,000? Nao, adda pa'y mo't ti motor ni Andres, nanang. Sa mga imay ni Andres. Kunak lagi di, na imay na inala itay. May saal daw na guruurayak. Nga mawam magtimay. Nao, apay ngay. Anya nga tanumapan kalangan iti ayanda. Ay, un man laangan. Ang mga nunalipatan na, nga dati responsibilidad na kanya. Apay ngay pare, nalipatam samot, tirumbang abayadam kanya. Ay, kastoy ngamin pare. Diyak kaya't amangag, ti anyaman arason mo pare. Tanagtulagan da, kat makabulan lang. Ay pare, awan pa'y ngamin ti kwarta kita. 800 pesos laan ti adda dito. Ay nawaw, sana mabalindi ka sta pare. Awan maaramidak pare. Taawan kat nga rod ti kwartak. Kasta nga rudet, ti rason mo. Di ka agpanunot, iti pamuspusan. Ay, di kamot makaawat pare. Uray danugan na kita. Awan ti mayawat ko kan ka. Pangasim pare, saan tay nga ubing? Ano sampay taguray pare? Kasapulan mi mati kwarta pare. Agbalin ka kumamot a responsable. Ta saan laang asika ti agkasapulan iti kwarta. Saan laang asika ti mangmangan. Ay nawaw, inruar mo mat na motor ti kumpare manakaw. Aramatak man laangan, nanang. Anya, Nakabaybayag tumot nga agbayad. Makabulan ko nana. Ngumdi. Agdua bulan ng tamotor na nga insaldana. Ngumdi namit ko na nga agbayad. amangan no agungat. Bay ama, taagungot nanang. Ririn to manday ta. Tapno am muna, tirik na no saan nga agtungtungpal iti saritaan ti may sa atao nanang. Marmarwam daya akong parik. Anya pa yun ti mausar ita, Andres? Awanan ti motor? Ay, saan ko pa'y amaala? Takurang kat nga rod ti kwartak. Agin lalaing kan tumat anapan ng isalda. Anya nga ita? Awan matlangan ti aramatan tayo. Nananana. Ay, nawaw. Umurmat ti motor tayo dayay. Kat, anya ko maita? Ni pari ni ko dayay Na, apay mat nga inusar na ti motor ko.
Agdua bulan matpi manen, adi mo inalala. Uray pay. Awan iti saritaan mi, nga usarin na ti motor ana isalda. Napunwan siguro matan na. Pinagururay mong tumat ngamin itinabayag. Ay, nas ka na makasaritak daytaan ko. No siyak ti sika, kompleto makit de ti inutang mo, tapno maalam matan ti motor mo. Kasaritak Tama nga no magasgasan mo tan. Ita, amomon tirik na, no saan nga tungtong pal iti saritaan ti maysa a tao. Motor mat ni Andres ti inusar ni kasinsin niko, antikora. Muwen tadabayag matanday dya a motor ija balay. No kasta, saan pa'y anak kabayad ni Andres? Wad, iso atap no baka baway. Inusar na din ati motor. Sigurado nga agasok ti agong ni Andres no makita na day tante. Ay na wow, di oray agasok ti agong kidlapayag na. Sa bagay deserve na. Pasul na mo lang tadi na mo tagtungpal iti tulagan. Usaran mo ti motor ko, pare niko. Saan lang nga na minsan na nakita ka? Namin adun adaras. Dakas ka di. Ay, nawaw. Awan iti saritaan tang usaram ti motor ko. Napilitan ka. Tanakabaybayag kamot nga agbayad. Breach of contract inaramid mo. Awan day tayo di pinirmaan ta kasuratan na niya. Kasano? Na magasgasan ti motor ko. Breach of contract mo tasasawam dita. Umana iti amin. Sikat isaan na nagtungpal iti makabulan asaritaan ta. Makauray ka man kami na. Aging kakaano nga agururayap. At dakin ka no kayat mo amaala ti motor mo. Agbayad ka adagos. No saan pa yan nabayadan dayta itaabulan. Kukwakon ti motor. Marmarwam ka. Ay nawaw, agdardaras ka matlakay. Nas ka na makabayad akan pare ni ko bakit? Amangan ko nakno tagi ko ang nan ti motor ko. Kompleto ka din ti 17,000? Wen, adda na diskitar ko. Kabaulang matgayam nga idiskitaran ka. Pagadalam day ta napasamak Uston ti salda no saan nga importante. Nalawag? Bayad akong ti 17,000 pare. Kabaulang matgayam ngay pamuspusan. Ala akong ti motor ko. Wun, mabiit laang ta irwar ko. Amangan mo't na nagasgasan ng dayta. Awan ti pagdanagam, ta inaywanak ti motor. Ay nawaw, Irwan mo nga rodon Tapno malpasan ti saritaan. wun ka di. Relax lang. Isublik a kumpleto ti motor mo. Walang labis, walang kulang. Ay, agyaman aklaw na pare. Inton sumaruno, di kan bang isalda iti gamit mo. No di mo amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka iti padam a tao, iti kasta ngar aramidam. Ay, nawaw! Nuan niya ti saritaan, agtungpal ka. Agbalin ka a responsable, kat aramidem noan niya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunambran daw. Gumatang ka itilugan mo. Wala nang. Tapno dati pag-service tayo. Nang runa kat man manulaang mati agbibiyahe dito lugar tayo. Ay nawaw. Ada nga ron igatang mo. Panagkunak kat umanayan ti urnong ko nanang. Tay ka ba alam kumaabayadan ti gatangam? Narigat ti mautangan. Wala nang. Diyak met malipatan da kita abilin nyo kanya. Nasayat man nga ron no kasta. Uray saan ang inginaan? Tinapatag kat maaramat tayaw. Wala nang. Kadwaan naktong agpiliwan. Kaano aya? Inton Martes nanang. At dapay nga mi tinapatag nga aramidag inton biga. Ay nawaw, nakitam day jay bakal. Jay, Di ka barbaro ka na limabas bakal. Color light blue. Italang mananakitak day talukan dito yung lugar tayaw. lugan siguro dagiti kalugaran tayo Ang mga nuaddaman ng tigimatang itilugan na dita. Sino nga ta? Ay unay kamutin lakay. Masapol amamamot amin. Curious lang na tao. Sino man nga ta kadagiti karo ba tayo ti masinsa? Inton maamwam, apalam tumanan. Amangan ko na. No ma-inspire mo ta tao ba ka? Nagadulaki di nga ibagbagam ditan. Agawaam kit di timangan, taado pa'y ti maaramid ijay garden. Di la mabalen nga itilikudan ti balay ti pangiparadam itilugan mo anak kaw. Ne, ita niya makagapumot nanang. Amangan no makita dagiti kaaruba ket apalan da. Sapay awan gate tayo. Nanang, kukuha tayo matitagaan na kaiparkingan ti lugan. Wen agam amumeten ti tattaw ita panawan. Ay nananang, saan tayo naparikot da ita? At damatan kadakwada no ipalubos da nga apal ti agari iti kaungganda. Sana pa nagpasikat, ngamay mayat no iti sangwanan ti pangiparadaak, tapno mabantayan tayo matlaeng. Sa bagay, adda puntom anak ko. Ala, sumerkay kit din tag merienda tayo. At dati kinatang ko ang merienda. Umayak man, Mari Luisa. Sumrek ka, Mario Landa. Agyamanak, Maray. Ala, agtugaw ka. Anya ti umay mo ibaga aya, Maray. Kayat kulaeng ti makiin nistoryaken ka, Maray. Agmerienda ka, Maray. Adda na bati aginatang ni Brando itay. Nabsugak pa'y, Maray. Uray no agmerienda ka latta. Sayang dayta. Diyak ka ba ilang nga ibusan? Ay, hun gayam, Maray. Lugan nyo ka day tinakaparada iti paraangan yaw. Ay, lugan ti anak ko, Maray. Lugan nyo madlaeng. Lugan na, tay sumapi man tigim matang, Maray. No may papan iti kwarta. Talaga analaing nga agdiskarte ti anak mo, Maray. Wan matkit di piman, Maray. Awan may bagak iti anak ko. Asawa laengan ti kurangken ko, ana. Ay, ibagam ata sumapul meten, Maray. Mapmapanon ti tawon. Isubat ti kadayon ko nga ibagbaga. Jakam mo. Kabuteng nan samet ti mga asawa, Maray. Ay nawaw, makitkitam ti makitkitak ba? Tilugan ka di anak kaparada iti paraangan ti kumparem. Wan, ti kumparik mo't gayam ti makinkuka. Apay mo ta di na imbaga plano na gayam ti gumatang itilugan na. Kasta ti mayat lakay. Kasano ko maamayat ti kasjay? No adda planom, di mo ibagbaga iti uray asino man, taamangan no saan pa'y amatuloy. Adu ka dagiti demonyo itig-igid. Nasakit ti matada ang makakitkita nga agprogreso ti padada a tao. Naa, siya kasamot ti patamahan ba ka? Apay, demonyo kaya mo lakay. Munakan nga gaway ba ka? Sika ngay, di ka agawid.
Dumagasak man pa itayan ti kumparay. Apay manan ijay. At dalang ti kayat ko nga ibagagan ko na. Na, may papan ka di iti kabarbaro alugan na. Sikretok mo tanday jay Nagadunga amom. Maamwak tumit lang no anya dayta. Ay nawaw. Agkape-kape paray. Agyaman nagparay. Nakitak ti kabarbaro alugan na nakaparada iti paraangan nyo paray. Ah, dayjay ka di? Lugan mo ka di jay paray. Uno binulot mo lang. Lugan ko pare. Gimata nga. Tapno at dati pag-service mi. Narigat nga min ti ag-commute dito lugar tayo. Nangroon hakat man manumot ti ag-biyahe. Fully paid data paray. Uno hulugan. Fully paid pare. Rugyam moten ati agurnong. Tagumatang kanto tilugan nyo kanibakat mo. Iti kasta, at dati aramatan nyo amang i-deliver kadag itinatang nyo. Diyak pa'y masigurado, no kano paray. Amam mag, supply lang ti garden may. Narigat ti ag progreso na kastoy lang. At danto ka di pare. Ay, kwa paray. Mabali na buludag tilugan mo. Aramatak man mapanak iti barangay hall. Di ka madanagan. Taging ka barangay hall lang. Sana ka rumar. Ah, ay, pare. Pasensya ka na. Ang, saan ko nga ipabulod ay talugan? Anya launa iti pagtanagan paray. Amok mo tagmanehaw. Uray kas kasanaw. Ikan kalangin iti pagpletem pare. Anusam ti ag-tricycle. Ngamin, talaga ajak ipabulod tilugan ko pare. Saan mat aga po ta imutak? Ngam kabarbaro ngamin dayta, pare. Apay day jay anak kaw. Pimanaw mo ni kumparem kadi na pay naibus ti kapina. Nasakit tinakam na iti imbagak nanang. Ay nawaw. Apayan. Yak ngamin pinatgan tikid daw na. Anya tikid daw na aya. Buluden na kano tilugan ko. Taramaten na ama pa ni barangay hall. Kahit Iti imbagak amang tadaklangin iti pang-tricycle na. Pimanaw mo't. anya. Narigat mat ngamin no ipabulod ko day talugan nanang. Ay una. Narigat nga agpaisaw. Kasano ngay no may bangga na dita. Sapay ka barbarulaang. Dahita ti di na maawatan nanang. Ay na, awan. Kaguran akmanan ti kumpare. Nakamisuot kamot anagawid, Erneng. Una yan na kinaimo tayo brandaw. Apay ni pare Brando. Maminsan lang mo ta bumurudakan ko na. Di na pa'y kayat maut. Anya ko matibuludom iti kumpare, maya. Ay kati ka barbarwalo ka na. Aramatak ko man mapanak iti barangay hall. Ngam di na mo't kayat nga ipabulawd. Ikan kalangan iti pag-tricycle mo. Una na kiti kanya. Anyat pa nagkita na kanya. Rupat kwarta. Ay nawaw, amumit akabarbaro di lugan na. How? Manong nga oras lang maut. Unay kan lakay. Respetom ti desisyon ti kumparem. Madanagan laki ti rejay. Anya kumamot ipagdanakan na. Kat kabaalak mo tagmanehaw. Gusto lang ti kumparem. Narigat magpiman no maibanggam ti lugan na. Apay, expert ka ayang agmaneho. No maaksidente ka nga eh. Anya ti planong nanang. Dumaray ka kadi ti bunyag ti apokom? Nag-text ka day ni Manang Muzen eh. Wen, no kayat mo ka no, dagasenda ka dito'y balay inton madamdama. Tanagpasentro da. Itulod da kanto ti manugang mo numalpas ti bunyag. Sika nga eh, di ka mapan. Adamat nga ro trabahok nanang. Ibagam nga rod ka ni Manang mautadagasanak dito'y balay. Wen, agsagana ka nga ro dahin. Mabiit laang dagijay. Wan, agdigo sa kaon. Ibatim ti may sa asusay no rumwar ka. Tama nga unak nga agawid inton malam. Mutoy man ti chinelas ko bagal. Ay nawaw, sa dino manen ti papanam. Kunak man no aginana ka ita. At dalamapan ko kitaan. Ijay, Basta. na addan samot mananda ka sa plano. Aho, daka sa plano mo tasasawam dita.
At dalamapan ko kitaan ko lang araw. Ay na, ha? Agyamak! Agluto kang tao, iti pangaltawan ta. Agawid ak modla adagaws. Mabitla ang daytaw, alakad kaw. Kunaklakit din no asino ti simrag. Si kamagayam ernay. Makino maklaang nanang. Sa dinaw tinagapam. Ha? At dalaang inasikasaw. Ijay, Di talaang na. Adaya tinakakatkatawa. Naragsakak lang nanang. Kas kalag balamot anak ko. Bisin mon samot dayta. Mangan ka no mabisin ka. Saan akong kumporme ti katawan dita. Makino maklaang nanang. Agawid ak modla adagaws. Tanagluto ni bakit kaw. Anya oras na nagawit kayo itay nanang? 3:00 iti malam. Apay ka, day? Sino mo't nga tati awanan ba ina nangugad iti lugan ko anak parada iti paraangan? Anya? Masapol ang maipapintor man day talugan. Inugad-ugadan dakit din. Sapay naggunag. Inranada nga awan tao dito'y balay. Kita man. Amagan no na ala iti CCTV. Aywan nanang. Kita akinton madamdama. Sapay la kumata na ala iti CCTV ti rupa day awanan bain. Sapay la kumaa. Taiso ti agbayad no ipapintur mo talugan mau. Agraman lugan anay parada lang dita paraangan. Pagtripan da pa'y. Una yan tita tao ita panawan. Ada ka din ni pare Ernie, Mare. Adda na panan na para eh. Adda ka di masapul mo kan kwa na. Umay ko lang ibaga nga ipapintor ko tilugan ko nga inugad-ugadan na, Mare. Iso ti agbayad, Mare. Ay nawaw, saan ka amaawatan paray? Iso tinangugad iti lugan ko, Mare. Naala iti CCTV ti rupa na. Inrana na nga awan tao iti balay iti kalman. Sapay nagguunag ti ugad na. Oh, ato'y Mare, kitaan. Nauunag dagita iti personal. No kasta. Iti ayan nyo gayam, tinapanan na idikalman, ako na nga addalakad na. Un, Mare, makita ti rupa na iti CCTV. Iso asaan na makapaglibak da ita akong parek. Amok ang nasakit tinakam na kanyak. Tasaan ko nga impabulod tilugan ko. Ngam saan ama iparbang tikas dyan nga inaramid na. Ay no, mangibaba inday tao. Nasayaat mo, tanasapa ka anagawid, sika, Ernie. Abay ka day. Mapan ka iti ayan ti kumparem, itamot laang. Ay nawaw. Anya taramida kijay. Anya kumapay, pagsaritaan nyo ti bayadam kan kwa na. Apay ngamin anapan mo inugad-ugadan tilugan na. Nay, di kayag pabaso lakas taa. Inosente ak bagat. Awan ti amok no may papaniti na itabarag. Ah, adda CCTV, impakita ti kumparem kanyak. Madlaw asika ti adda iti CCTV, iso adi ka makapaglibak. Anya? Ha? Di mo siguro impagarop nga adda CCTV da. Iso anaturod ka nang aramid iti kalukwan. O, anya nga ita, aggastos ka po iti kalukwam. Makitkitam ka diti inugad-ugad am alugan ko, pare. Pasensya kan pare. Sapay la kuma, tamapakawan na. Uray mapakaman ka. Rumbang lang asikate agbayad no ipapintor ko man ang tilugan ko, pare. Anya? Oh, mingmingam ana imbag, pare. Mingmingam da kita. Nagguunag ti ugad na, pare. Anya ti inaramat mo? Kutsilyo ka diti inaramat mo kada kita? Saan ka di amaalay tinasayata sa ritaan pare? Nalabas ti kasta nga inaramid mo, pare. Masapol ama ipapintor tilugan. Takas na ko nakitay. Nagguunag ti ugad na, pare. Makitkita mo tayo ta. Dakkel samot ti mabayadan pare. Kadakila talaga. Magastusan ka. Iso nga itapay lang. Rugyamong dagdiskitar. Amangan no, da extra kwartam dita, nanang. Pangala ako mga iti kwarta, katawan mo't pensyon ka. Ay nawaw, kasano pa yun da ita?
Amangan nagreklamo ni pare Brandaw. No sana ka umanukot iti kayat na. Day ta ti ganabom no ipalubos mo nga apal ti agari di tapusom. Kayat ko lang mati bumalas. Iti anya aga po, kat awan mo tinadagsen abasol ti kumparem ken ka. Di nakalaang pinabuludan, kas tamot tayong taramidam. Amok nga apal ti dadduma dita, ay nawaw ka. Oh, anya nga ita, agparikot ka no pangalaam iti kwarta nga ibayad mo iti kumparem. Tulungan na kadiamang solbar iti parikot ko bakal. Kabalam daytan, si ka mismo tinangaramid iti pagparparikotam kunak manen. Diyak kayat ti may pabarangay, iwan no may positive Facebook bakal. Kat agpanunot ka iti pamuspusan. Ay nawaw, diyak ka muna niya taramidag bakal. Kasla mabagtita ka namang pampanunaw. Dayta ti ganabom. Dayta ti pagbanagam no ipalubos mo nga apal ti agari iti kaunggam lakay. No siyak ti sika, agbalbaliw kan. Saan nga amin abanag katrumbeng nga apalam? Ay, nawaw! Agbalin ka anaragsak kadagiti naragpat ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Taamangan no isupay ti mangitundakin ka iti pakiysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kunaklakit din no agpalpala mati masabat ko. Na kayo matgayam tatahulyaw. Ay nawaw, gaputa kasto ti kawaskaw, kasta ti ibagam. Relax kay lang, tata. Seryoso kay launay mat. Kun kunak lang dayjay, ang angawon kayo lang. Sa kagkatawa kasta. Lakay kayo ngam diyo amo ti maangaw. Sa dino ti papanan nyo aya. Naragsakan, Sensitibo kay launay mat. wen tadamatirik na ang masaktan. Apay nga min seryosuan nyo ngay. Ang angaw ko lang dayjay kunak mat. Na, Panawan kay madlaang ay. ay nawaw, pimanaw latan na kasta. Awan pa'y magtikunada nga agpasensya. Agkapay-kapay kabagay, stop doon na pambigsam nga agtrabaho, iti bangkag mau. Agyaman aklaunay manang usyang. Adaman ti madlaw ko keng ka. Anya day tamadlaw mo manang. Nay, kasla sa balay ta panagis-isem mau. Iti kasta nga itsuraam kaslada ka apam ading kaw. Ay nasalaw ko pa'y laang magabay na dya Bilma. Apay ni Bilma, Mumati ugali na da dya babae. Pagbalinan lang nga ang angaw ti amin. Uray saan mo't nakakatkatawa. anya timbaga na keng kaaya. Haglang lang nga akanaw ngagpalpalama. Iti na minsan kuna naman na nakasla kriminal. Ay, uray syakmat. Numasalaw ko di tadalan. Nagsasakit na iti balikas na. Inton kwan, ibaga na nga ang angaw na laang. Isuntupay, nagpuskul ti subil na.
Ngam awan mo tinangag na kadatayaw. Nakunampay, ading kau. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayo, Vilma Bakay. Di mayat, siyak manan ti bida. Ay, nawaw. Bida sasawam mo dita. Katuan matlakay. Biyag kumanan ti bambantayan da. Inangaw mo kanukay, ni Tata Julio. Dayjay ti makagapo lakay. Apay, anya ti imbagam kan Tata Julio aya. Imbagak laang mat, akas laag palpalamati lang nga na idinasabat ko. Ang agaw ko laang mo dayjay lakay. Na. Kunkunak laang mat Ay na. Panagkunam ka di, kat nasaya at tikas jay nga insawang mo. Ay nawaw, ang angaw ko laang kunakmat. No sensitibo da, ay kaparikot da matan No kasta agawid ka, Nora anak kaw. Wala nang, may saabulan ti live ko. Ay mayat nga ron ano kasta anak kaw. Ma-enjoy mo ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw. Pudno launay nanang. Kumusta mo ni Uncle Julio dita? Ay nasaya at latama ni uncle mo Makumikom mga agmulmola iti kumkumpor iti bangkag na. No apay ngamin asaan anang asawa ni Uncle Kas mag-itak ka naragsak mo ni uncle mo iti biyag na anak ka. Saan mabalin apilitan tayo ang mga asawa no di namat kayat. Ay nawaw, sika ka din day tamari Nora. Nagawid ka magaya man. Kauawid ko lang ang idikalman, Mare. Una yung tikas tala nga maray. Limo magkamutan. Kas kaladram iti kas tala nga maray. Unay kan, Mare. Joke only maray. Umisum ka mata? Ang angaw ko laang dayjay maray. Na, saan anasaya at ti ang angaw akasta, Mare? Unay kan mare. Di ka maangaw mat. Joke ko laang dayjay kunakmat. Imbagak laang tapnag damat pagkakatawaan ta. Nakakatkatawa ayamo dayjay, Mare. Alaman, talaga nga awan mo tinagbaliwan dayjay Vilma, nanang. Ay nawaw. Apay matanay bagam tikas ta anak kaw. Nasalaw ko di tadalan itay. Agasam ngay, kaibaga nakit din akasla kanudram. Anya? Gaputalimok mga kasjayan ti bagana. Uray isumat. Nagpuskol ti subil na. Ngam awan mo tinangag na kanyak. Day tamat ti paglaingan day tao. Talaga asaan makarik na. Panunutan na kumamot nga adarik na tayo masaksakitan iti dakas balikas na. Saan anasayati kasdi nga ang angaw? Kastamat laang ti inaramid na ni Uncle mo Julio idi na minsan kahit. Padasan na nga ulitin ti kasdi pa nagsasauna. Talaga amakangagmat kanya. Pagyamanan na tanatagpilak ti bagi kitay. No saan? Mga nunadanog ko tinapuskol asubil na. Naibusan ti asukar bakit? Si kaman mo ti mapan gumatan? Mabit lang, tagpalusak pa'y. Ay, nawaw. Apay masapol nga agpilis ka pay laang. When tama nga no, ada masalaw ko di tadalan. Diyak kaya ti aglang lang nga anya no bilang man. Gumatang ka laang ngamin. Di mo man ibaga makiinnangaw ka manin no adda ti masalaw mo di tadalan. Dipindi la taala kay. Ay, kasano no makatumpong ka itikaskan ka? Awan ang mga no makaraman ka di na oras. Relax laang ka dila kay. Saan na mapasamak dayta? Ay nawaw. Rumarak labiit nanang. Sa dino ti papanam Nora anak ko. Itayan ni Uncle Julio nanang. Mapan ko la itulod ti pasarabok para kan kuana. Pakialam mo ilagan to'y basit amaes ta itad mo ka ni Uncle Mau. Naibaglaang nga damo ramanan na. Day tala ang ti ipaw ityo nanang. Wan. Alam mo ti nga ruden tagrubwata kon. Amangan no agtudo inton malam. Ay nawaw. Si kamanan? Apay,
Anya kumaitakan ka, no siyak manin tinasalaw mo dito'y dalan, ah? Awan matkit day. Na, ah. Anya tinakakat-katawa, ay, ah. Awan baray. Kaya't ko lang matyak katawa. Na, ah. Kas kalaag lamang. Si Kangay, kas kaladram, iti kas talangam. No makapagsao ka, kunamlan asino ka. Kita man matasubil mo, nakapuspos ko launay. Asinaw tinapuskol ti subil na. Ulitin man timbagam. Sika, nakapuspos ko tasubil mo. Di ta ka manangan, subilan. Di naktaltalikodan no kasarsarita ka. Anay ko, ibatang tibuok kan badok. Ay, nawaw! Ulitin man taimbagam itay. Subilan ko ng kanya, ha? Ang angaw ko laing day mare. Si kaki di mo. Di ka mo maangaw mo. Kas tagayam, ah. Daytoy ti parakin ka. Anay ko, ang dinalog mo ti subil ka. Ala, iguyod mo pa'y tibuok kan badok. Si kalaang ayat ikabaulan na ti makiin nangaw. Nay, apay akasta tilagang maimay kaanakan. Nasalaw ko ni Mari Vilma di tadalan itay, uncle. Kahit Dandani nagpinungot kami, ah. Kasano? Sa bali ti katawa na idinasalaw ko di tadalan. Idi inangaw ko mat, nga imbagak anapuskol ti sobil na. Nakaungat ti loko. isumit lagaya magasta tibuok mo ah. Win ata inguyod nak, uncle. Angam, natamaan matkit di ati napuskol asubil na. Iso akwits kami. Ay, diyak ko makanunungan ti kasta nga inaramid mo. Agam, di ka mababalaw. Gaputan ni Vilma mo't gayam tinakaapam. Amok no anya ti ugali na jay ababae. Pagbalinan na nga ang angaw amin. Nairwam amang personal, banag at pakarurudak lang unay, uncle. Ay, uray asinaw, kat marunod iti kastya nga aramid na. Uray ibaga na pa'y nga ang angaw na laang. Ay, di na panunutan, nga damat tirik na tayaw, ang masaktan. Nay, hagdardara mo tasubil mo ba kay? Ayop din dyan, Nora lakay. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Inbaon ka lang aging matang, agawid ka na kasta tilangam. Basol din dyan, Nora lakay. Ang mga no inangaw mo manin ngamin. Saan mo't? Agkat katawa aklang mo't. Isumot lagayam ah. Asino ngamin ayatin ang ibaga nga agkatawa ka iti sangwanan na. Agraraman kiti din dyan, babae ah. Nududwa kayo laeng, talaga panunutin na nga iso tikat katawaan. Kita man, talagpos ko lasubil mo. Limtagan. Singir to din dyan, babae. Sana nasayati kas to ngay naramid na kanyak. Anay ko, tisubil ko. Nagsakit matano kas tangang sawak. Pag nakmam day ta nga inaramid dakin ka. Taang angaw ngamin, ti paglaingam. Agdindi na magmag dito'y lugar tayo tinaramid mo ka ni Vilma, Nora anak ko. Subilan ko layo kay di ananang. Subilan. Uy, di na bagay ti Vilma anagan na. Subilan ko natay latan. Ngamin, napuskol mo ti subil na. Si Kaki, di mo tanak ko. Pudno mo nanang. Apay, isulaang ayat ti kabailan na amangangaw itipada na atao. Tapno ang muna mo't atirik na nanang. Wan man ngam. Agasam man ta subilan, anak ko. Iso mo ti may bagay kun ko na. Insensitive la unay da ya tao. Ang angaw lang kano. Ng personalan na mga tao. Aguli magkaan si Kapidong. Amasan pa'y anak ka-recover ti subil ko iti naramid ni Nora. Nagadupay laang matasaom dita. Napatig nga raw, ti bagakan ka. Ay katibagamlatan ah. Subilan mo't gayam ti birngas mo ita. Anya,
No abay nga minapagbalinam nga ang angaw, uray dagiti sensitibo abanag Ho, makitam na ita, si kamutan ti personalenda. Amam, ti kunada nga ang angaw lakay. Amo ka. Ngam saan met ngamin anasaya at no amin abanag, kat pagbalinam nga ang angaw. Kita ta subil mo alimtag. Subilak to na Janura. Urayon na lang nga gimbag ti subil ka. Sos, limtag lang arudan ta subil mo, natangsit ka pa'y laang agsasaw. Agpakumbaba ka, mate. Wano, kaya't mo, makarkaro pa'y dayta. Kumusta tilakad mo, nanang? Ay, nasaya at mat anak ka. Napirmaan na ti application ka. Ay, wang gayam. Nasalaw ko ni Bilma di tadalan itay. Kat, anya man ang timbaga na kada kayo. Ang mga inangaw na kayo man hindi di babae. Saan ba't de anak ka? Itikas di akasasaan na. Amaw ka marigatan nga agsaaw. Grabe magayam pi man tinapasamak iti subil na anak ka. Uray lalimtag. Deserve na day tananang. Nasaya at matla ang akasta tinapasamak, tapno aguli makman. Amagan no mabayag pa'y sakbay nga gimbagday jay. Parikot na matanday ta ananang. Day tatiganaban ti mahilig amang personal itipada na tao. Namin ano anasalaw ko ni Vilma di tadalan, ngam awanan ti mangag ko adakas abalikas na. Sana kas ide. Wen tasaan pa'y anaimbagan ti subil na. At damat gayam ti mayat nga epekto ti inaramid ti ka nakaken ko na. Uray kuskusilapan nak, numasalaw ko di tadalan, okay laeng. At least, awan tinasakit balik sa mangag ko. Awanan at ti maramidan na. Nasakit siguro ti subil na no ipilit na nga agsaaw. Iso akasta, agul uli magmalatan. Ay, ka mo no'y kararag ko nga ta, amaimbagan, wano uray saanan, tapno agul uli maklaangan. Natal na ngamin ti barangay ita, akasta tinapasamak iti subil na kahit. Ay, nawaw, kusilap kamat ako silap dita. Anyang arteramidag, kita man ti subil ka. Saan pa yan naimbagan? Nagsakit no kasta nga agsawak. Pasaginan nakpailaang mat asubilan di tatirsina. Ita, amo mo, tirik na timang angaw. Nang runa pa'y, no personalan. Amon bakit? Saan nga min anasaya at nga angawen akanayon dagiti kalugaran tayo? Agalimok kan! Na, tagko sila pa lang. Dito ko manlaon. Ne. Ay, nawaw. Pinanawan na klata na kasta. Hoy! Kita ang bakit? Di mo una itagkusilap. Amangan mo't no tamatam ti sumaruno amablak ayan. No takinatangsit mo pa ilaan ti ipakpakat mo. Ay, nawaw! Di tayo kumalabsan ti agsao. Saan nga amin abanag kat pagang angawan tayo. Nang runa no daytoy kat personal matan abanag. Panunutan tayo kumang at damatrik na tipada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.